Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli na i kanal Jugo Radija i segment Vi pitate, mi odgovaramo. A današnja tema je zašto YouTubers pitaju za lajkove. Čuo sam to toliko puta, zašto tražite lajkove? Šta je u tome tako važno i je li to čin očaja? Ne, nije. Traženje lajkova nije čin očaja. Palčevi, lajkovi, komentari, interakcije su faktori koji doprinose razvijanju YouTube kanala. Bez svega toga nema progresa. Interaktivnost poput lajkova jedna je od varijabli koja doprinosi popularnosti video zapisa i YouTube kanala u generalnom u rezultatima pretrage na YouTube i YouTube preporukama. Znate ona na desnoj strani što bude YouTube recommendations ili preporuke? To je to. Znači, ta interaktivnost je najvažniji dio da bi se došlo do tog nekog levela. To vam je kao poput poziva za buđenje YouTube algoritma. To YouTube-u govori kako ljudi video smatraju zanimljivim i da ljudi komuniciraju sa kreatorom. YouTube promovira video zapise ili video priloške koji imaju potencijalnu reklamnu vrijednost za njih. Znači, ti palčevi gore ili palčevi dole prepoznati su kao interakcije. Komentari su na istoj razini ili na istom levelu i što više ljudi reagira i komunicira sa videom, odnosno video kreatorom, popularnost videa i video zapisa postaje sve veća. Ako stvarate video zapise, na primjer, o pregledima proizvoda ili bilo u tom nekom nivou, recimo imate 5000 pretplatnika i natječete se protiv nekoga ko stvara iste video zapise o istim proizvodima sa 20.000 pretplatnika. Recimo, u prvih 24 sata vi imate 500 do 600 lajkova, a vaš konkurent ima samo 100. Garantirano je da će vaš video biti preporučen osobama koje slijede tu temu, a ne video zapisima vaših konkurenata zbog interakcije. Više pregleda, više lajkova, povećanje pokrivenosti od YouTube-a, sve to znači signalizira dobitak pretplatnika na vašem kanalu. Najvažnija stvar za postizanje rangiranja vaših videozapisa i povećanje izloženosti je ta interaktivnost. Čak i akcije poput trolovanja i sabotaže djeluju u vašem interesu, jer stvaraju tu potrebnu interaktivnost za vaše videozapise. Negativni komentari i palčevi dole zapravo pomažu vašem videu i vašem kanalu umjesto da smetaju. Sljedeći put, kad budete imali trova na svom kanalu, dočekajte ih. Poželite im dobrodošlicu umjesto da ih blokirate. Dozvolite im da naprave više akcija na vašem kanalu. I ako imate istinske obožavatelje i pretplatnike koji vole vaš rad i trud, oni će se boriti za vas. I oni će braniti vaše videozapise. Tako rade istinski fanovi i pretplatnici. Zato i ja vas pozivam da se pretplatite na Jugo Radio, lajkujte, komentirajte i podijelite naš rad na vašim socijalnim mrežama sa prijateljima i familijom. Hvala vam na gledanju, mnogo nam znači vaša podrška i do sljedećeg javljanja budite mi zdravo i dobro. Pozdrav!